Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. Hören Sie den Beschuss nicht? در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? این مربوط به اینا. اون بابایی که با نخوت و غرور Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه Aber alle diese Verräter werden bezahlen. که معمولاً مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. رضاخان و محمد رضا و امثال اینا وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد. Seid Feiglinge, Verräter, Versager. آنهای عزیز، دینتون رو، فکر سیاسیتون رو، حضورتون رو Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. آمادگی هاتون رو، جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید، وحدتتون رو حفظ کنید. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. وحدت رو حفظ کنید. Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. ملت یک پارچه بر هر دشمنی فائق میاد. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Das ist unerhört, unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!